Prezentacioni film. JUB važi za najstarijeg proizvođača zidnih boja u Sloveniji i celom regionu. Počeci proizvodnje sežu od 1875. godine, a robna marka JUB počela je da se razvija 1919. godine. Danas JUB proizvodi preko 130 proizvoda iz oblasti završnih radova u građevinarstvu, kako u delu dekorative, tako i u delu fasadnih materijala. Izvoze ih u više od 25 zemalja u Evropi i svetu. Poglavlje 1. Uvod. Pre nego što počnemo sa izradom fasade, dobro je da se posavetujemo sa JUB-ovom tehničkom službom, gde možemo dobiti važne tehničke informacije o fasadnom sistemu, kao i preporuke u pogledu izbora nijansi za određeni objekat. Prilikom izrade fasade važno je pre svega pravilno izvođenje detalja i poštovanje vremenskih ograničenja koja mogu da nastupe tokom cele godine. U nastavku ćemo se usredsrediti pre svega na pravilne postupke ugradnje JUB-izol fasadnog sistema. Poglavlje 2. Priprema objekta. Pre nego što počnemo sa fasaderskim poslovima, zidne površine treba odgovarajuće da se pripreme. U unutrašnjosti objekta moraju da budu omalterisane sve zidne i plafonske površine, cementni elementi za popločavanje, ugradnja i montaža svih instalacija koje su predviđene na fasadi i elementi za pričvršćivanje svetiljki, nadstrešnice i sl. Uklonimo i montažnu penu oko prozora, a pomoću građevinskog čekića poravnamo betonirane delove objekta koji štrče i suvišni malter na spojevima blokova, cigala. Pažljivo treba da odsečemo i toplotnu izolaciju ukopanog dela objekta, pri čemu treba posebno obratiti pažnju da se ne ošteti hidroizolacija objekta. Studija boja koju će nam pripremiti arhitekta savjetnik jedno je od polazišta za početak fasaderskih radova. Veoma je važno da liniju sokle fasade zacrtamo na dovoljnoj visini kako padavinska voda koja se odbija od zemlje ne bi prljala dekorativnu fasadu. Preporučujemo visinu sokle minimalno 40 cm. Kad je već određena početna visina sokle, metodom nivelisanja prenosimo je na uglove objekta. Postavljanje linije sokle možemo da izvedemo pomoću laserskog uređaja za nivelisanje, a zacrtavanje linije sokle vršimo markirnim kanapom. U slučaju da hidroizolacija prelazi iznad tog nivoa u područje sokle, hidroizolacija treba odgovarajuće da se pripremi. Bitumensku površinu blago ugremo i pospemo suvim peskom ili kvarcnim peskom, kako bi u bitumenskoj osnovi dobili mineralne deliće za koje može da se veže cementni lepak. Za izolaciju zemlji ukopanih delova zgrade koristimo ploče od ekstrudiranog polistirena, koji preporučujemo i za izolaciju sokle. Toplotna izolacija mora da ide bar 40 cm ispod temeljne ploče, odnosno ispod nivoa tla, kako bi sprečili nastanak toplotnog mosta. Poglavlje 3. Postavljanje letve u podnožju. Soklu fasade sa toplotnom izolacijom uglavnom oblažemo naknadno, a najpre polažemo donji red ploča na posebnu metalnu osnovnu letvu koju u horizontalnom položaju pričvršćujemo na podlogu. U uglovima preporučujemo upotrebu posebno pripremljenog dela osnovne letve koju spajamo sa drugim delom pomoću posebnog PVC uloška. Letvu u podnožju pričvršćujemo 3 puta na dužini od 1 metra. PVC distancere različitih debljina koristimo kako bi osnovnu letvu odmakli od zida za debljinu lepka koji nanosimo na izolacione ploče. U slučaju da zid nije postavljen potpuno vertikalno, odgovarajućim pomeranjem osnovne letve od zida regulišemo vertikalnost fasadne ravnine. Najveća debljina lepka posle lepljenja ploča na zid može da iznosi 20 mm, a minimalna debljina lepka posle faze lepljenja mora da bude 5 mm. Osnovna letva zbog svog oblika omogućava oticanje padavinske vode sa fasadne površine bez štetnog vlaženja na sokli fasade. Osnovna letva takođe štiti donju ivicu fasade od mehaničkih oštećenja i omogućava izvođenje ravne linije na prelazu fasade i sokle. Prilikom korišćenja izolacionih ploča, čija debljina je veća od 12 cm, metalnu osnovnu letvu možemo da nadomestimo tako što ćemo na soklu da najpre prilepimo ekstrudirani polistiren,
koji je obično tanji za 3 do 4 cm u poređenju sa izolacijom fasade. Na horizontalno obeleženu liniju pomoću zidarske spone pričvrstimo drvenu letvu do koje zatim pritisnemo izolaciju sokle. Ukoliko ne upotrebimo metalnu letvu u podnožju, preporučujemo upotrebu PVC okapnog profila na prelasku između fasade i sokle objekta. Poglavlje 4. Lepljenje izolacionih ploča. Pre lepljenja izolacionih ploča na metalnu osnovnu letvu, dobro je da površine izmerimo i zamislimo približnu radnu šemu. Na taj način obezbedit ćemo pravilno izvođenje detalja, optimalnu potrošnju materijala i vremena. Najvažnije je da izolacione ploče ne spajamo u uglovima prozora. Iz animacionog prikaza vidimo da uz planiranje ploče možemo uvek da rasporedimo na način kao što nam uslovljava pravilna ugradnja izolacionih ploča. Izolacione ploče polažemo precizno jednu pored druge, pri čemu redovi međusobno treba da budu zamaknuti minimalno 15 cm. Izolacione ploče u uglovima prozora uvek zarežemo tako da imamo bar 15 cm zuba u uglu prozora. A nikako horizontalna ivica izolacije ne treba da bude poravnata sa horizontalnom ivicom prozora, kao što pokazuje animacija. Podloga na koju lepimo izolacione ploče mora da bude ravna i ne sme da bude mokra ili prljava. Ravnoća podloge mora biti u tolerancijama, pri čemu na razdaljini od 4 metra zid ne sme da odstupa za više od 1 cm. Kontrolu ravnoće najjednostavnije ćemo izvesti pomoću aluminijumske letve i mernog klina. Na većim objektima kontrolu ravnoće vršimo pomoću zidarskog kanapa koji zatežemo između izolacionih ploča koje lepimo na krajnjim ivicama radne ravnine. Merenjem razmaka između kanapa i podloge koji vršimo u mreži odgovarajućeg rastera, određujemo stanje podloge pre izrade fasade. U slučaju da imamo lokalno uvučene zidove, neravnine izravnavamo pomoću kvalitetnog krečno-cementnog maltera, a nikako ne treba da ravnamo pomoću fasadnog lepka. Prilikom lepljenja izolacije na podlogu treba izbegavati direktno osunčane površine, a u periodu trajno povećanih temperatura podlogu treba nakvasiti raspršivanjem vode. Poglavlje 5. Detalji prozorskih otvora. Kad je raspored ploča na površini zida odrađen, sledi obrada detalja prozorskih otvora. Montaža prozorskih špaletnih profila veoma se preporučuje pošto nam omogućavaju kvalitetnu izradu spoja između prozorskog okvira i špalete. Funkcije koje obavlja špaletni profil jesu sledeće. Omogućava kvalitetno zapivanje između prozorskog okvira i fasade, prati temperaturna širenja fasadne špalete, estetski završava spoj između fasade i prozora i omogućava zaštitu prozora od prljavštine u fazi izvođenja radova na fasadi. Špaletni profil ugrađuje se uvek na prozorski okvir bez obzira na to da li je prozor u spoljašnjoj ravnini zida ili je prozor odmaknut prema sredini zida. Kad je špaletni profil ugrađen, možemo da počnemo sa lepljenjem izolacionih ploča na fasadnoj površini. Na snimku vidimo primer kad je prozor u spoljašnjoj ravnini zida. U slučaju kad je prozor pomeren prema sredini zida, najpre lepimo izolaciju špaleta i tek zatim preostali deo izolacije. Pre lepljenja ploča njih sečemo na meru, čime postižemo što je moguće veću preciznost prilikom polaganja izolacionih ploča. Ako sečemo na klasičan način ručnom testerom, možemo da očekujemo netačne spojeve između ploča i veću potrošnju vremena. Ručnim sečenjem prouzrokujemo i nastanak otpadaka na gradilištu. Zato preporučujemo sečenje ploča pomoću uređaja sa ugrejenom žicom. Ploče možemo da sečemo pod različitim uglovima ili izradimo useke u izolacione ploče kao na primer okrugline betonske bandere i slično. Poglavlje 6. Priprema malter smese i lepljenje. Bilo koji Ubizol malter za lepljenje, odnosno malter za osnovno malterisanje, možemo da pripremimo u mešalici za beton, a najčešće ga mešamo električnom mešalicom u odgovarajuće velikoj plastičnoj kanti. U posudu za pripremu lepka najpre sipamo otprilike 20% vode s obzirom na količinu suve materije. Zatim lepak u praškastom obliku sipamo u doziranu količinu vode. Dobro promešamo i ostavimo 5 do 10 minuta kako bi masa nabubrila.
malter smesu zatim dobro izmešamo i ukoliko je potrebno dodamo nešto vode ili lepka u prahu. Preporučujemo upotrebu dvostruke mešalice koja omogućava kruženje mase od dna posude prema vrhu, kako bi imali što manji ulazak vazduha u masu. Masu za lepljenje nanosimo jednostrano na unutrašnju stranu ploča i to pomoću nerđajuće molerske lopatice u neprekidnim trakama pored ivice ploča i dodatno tačkasto na 4 do 6 mesta ili u 2 do 3 trake u sredini. Količina nanetog lepka treba da bude tolika da se rasporedi na najmanje 40% površine ploča kad iste pritisnemo na podlogu. Eventualno dodatno potrebno sidrenje izolacione podloge od ekspandiranog polistirena ili ekstrudiranog polistirena vršimo 2 do 3 dana posle lepljenja kad lepak potpuno očvrsne. Prilikom lepljenja na idealno glatke podloge možemo da koristimo i nazubljeni nerđajući čelični alat za zaglađivanje, ravnomerno po celoj površini, pri čemu je širina i dubina zuba od 8 do 10 mm. Prilikom korišćenja lamela od mineralne vune, masu za lepljenje nanosimo jednostrano na unutrašnju stranu lamele pomoću nazubljenog nerđajućeg čeličnog alata za zaglađivanje, ravnomerno po celoj površini. U prvoj fazi lepak najpre dobro utrljamo po celoj površini lamele. Ploče od mineralne vune lepimo slično kao i EPS ploče, s tom razlikom što pre nanošenja lepka po obodu i sredini izolacione ploče tanko nanesemo lepak koji dobro utrljamo u podlogu. Ploče od mineralne vune već u fazi lepljenja dodatno učvrstimo u zidnu podlogu pomoću 4 dvodelna ili trodelna plastična rascepna sidra. Prednost mašinskog nanosa lepka je pre svega u samoj brzini izvođenja, pošto smesa ne treba ručno da se meša. Transport materijala možemo da vršimo i u više etaže, a masa za lepljenje je zbog automatskog doziranja vode potpuno homogena. Dakle, ako lepljenje vršimo pravilno, nanošenjem lepka tačkasto po sredini ploče kao i po obodu ploče, već kod samog lepljenja imamo manje problema, zato što zbog nanošenja po obodu ploče dolazi do takozvanog vakum efekta, gde ploča posle pritiska na površinu ostaje u prvobitnom položaju i ne dolazi do klizanja. Lepak nanosimo po obodu ploče i zato da ne bi došlo do kruženja vazduha iza ploče, čime sprečavamo mogućnost smanjenja toplotne izolacije. Nanošenje lepka po sredini ploče sprečava nastanak bilo kakvih deformacija kao posljedice temperaturnih opterećenja koje ćemo prikazati u sledećim animacijama. U slučaju da malter za lepljenje nanosimo samo po obodu ploče, postoji velika opasnost da zbog uticaja temperature dođe do deformacije na fasadnoj površini, odnosno do takozvanog potklubučavanja ploča. Dugoročno takva greška može da dovede i do otpadanja izolacionih ploča sa fasade. Nepravilno je i lepljenje ako na izolacione ploče lepak nanosimo samo tačkasto i u tom slučaju zbog temperaturnih opterećenja može doći do vidljivih deformacija na površini, odnosno ozbiljnih oštećenja na fasadi. U takvom slučaju ne možemo više da govorimo o odgovarajućem kontaktnom sistemu, pošto je omogućeno kruženje vazduha iz okoline između izolacione ploče i zida koji izolujemo. Poglavlje 7. Lepljenje ploča, drugi deo. Kad lepak jednom nanesemo na površinu izolacione ploče, nju odmah lepimo na podlogu. Naime, na površini nanetog lepka može da se stvori cementni film ako predugo odlažemo lepljenje ploče na površinu. Lepak ne nanosimo na izolacione EPS ploče koje su požutele zbog izloženosti UV zracima. Treba ih ponovo ošmirglati i tek zatim možemo da nastavimo sa nanošenjem lepka. Izolacione ploče lepimo po pravilu polaganja jednu uz drugu, ali tako da lepak ne uđe u spoj, pri čemu vertikalne ivice izolacionih ploča treba da budu zamaknute minimalno 15 cm. Eventualne pukotine popunjavamo komadićima termičkog izolatora ili izolacionom penom. Posebnu pažnju treba da posvetimo i pravilnom postavljanju izolacionih ploča u uglovima prozorskih i vratnih otvora. Ravnoću spoljašnje površine obloge sve vreme lepljenja proveravamo pomoću odgovarajuće dugačke letve. Položene ploče ostavimo da miruju 1 do 2 dana pre nego što nastavimo sa radovima na fasadi. Pravila polaganja jednu uz drugu poštujemo i u uglovima gde treba ploče bar za nekoliko centimetara da prelaze preko spoljašnje površine obloge sledeće zidne površine, a u uglu izvodimo takozvanu ukrštenu vezu. Deo ploča koje vire u uglovima odsečemo ravno, ali tek 2 do 3 dana posle lepljenja.
Kako bi sprečili nastanak toplotnog mosta na prozorskoj polici, stavljamo dodatnu toplotnu izolaciju na spoljašnjem delu prozorskog parapeta. Na snimku vidimo i primjer nepravilne ugradnje prozorske police koja je prilepljena direktno na parapetni zid. Tako ugrađena kamena polica predstavlja toplotni most. Ukoliko uzmemo u obzir da na objektu imamo više takvih toplotnih mostova, to može da čini veliki deo toplotnih gubitaka. Zato je pravilna ugradnja detalja pored prozora i vrata itekako važna. U slučaju da je prozor pomeren prema sredini debljine zida, prozorsku policu možemo da ugradimo pre početka lepljenja izolacionih ploča. Prozorsku policu ugrađujemo što preciznije moguće, gde dubina police treba da bude bar tolika da spoljašnja ivica police prelazi preko ravnine fasade za 2 do 3 cm. Prilikom ugradnje prozorskih polica veoma je važno da izvedemo odgovarajuće padove od prozora prema fasadi i na taj način sprečimo eventualno skupljanje vode pored prozora. Spoj između dodatne toplotne izolacije i prozorske police na kraju kvalitetno popunimo penom kako bi sprečili nastanak toplotnog mosta pored prozora. Na mestu gde se spaja prozorska polica sa fasadnom izolacijom treba da zalepimo specijalnu traku za zaptivanje. Kad traku za zaptivanje odmotamo iz kotura, ona počinje da ekspandira, zato odmah posle lepljenja trake za zaptivanje na policu vršimo i lepljenje izolacionih ploča ispod prozorske police. Kad su na prozoru montirane vođice za spoljašnja senila ili roletne, spoj između prozorske špalete, odnosno fasade i vođicom roletne izvodimo pomoću posebnog PVC špaletnog profila. Taj profil koristimo i za spoj između špalete i završetka prozorske police i za spoj sa kutijom spoljašnje roletne. Sledi lepljenje izolacije prozorskih špaleta i tek zatim lepljenje izolacionih ploča u ravnini zida koje polažemo preko izolacije špaleta. Poglavlje 8. Sidrenje. Dodatno pričvršćivanje izolacionih ploča na horizontalne površine, kao što su na primjer plafoni, donji deo balkona i slično, možemo da vršimo pomoću posebnih sidara za beton. Posao se tako obavlja brže i nema opasnosti od naknadnog odlepljivanja izolacionih ploča sa podloge zbog vetra ili drugih opterećenja. Ukoliko ne izvodimo dodatno sidrenje, dobro je da izolacione ploče dodatno podupremo bar tokom prva 2 sata sušenja lepka. Također se preporučuje dodatno sidrenje čeonog dela izolacije balkona, pre svega zbog ponekad problematičnog hvatanja lepka na površine koje su premazane bitumenom. Dodatno pričvršćivanje kontaktnih sistema toplotne izolacije vršimo u slučaju kad ne poznajemo kvalitet podloge i očekujemo lošije hvatanje lepka za podlogu, kao na primjer na već obojene podloge, stare omalterisane ili betonske površine, montažne elemente i slično. Suština dodatnog pričvršćivanja je pre svega zaštita od opterećenja vetra, gde na visokim objektima dolazi do velikih podpritisaka, zbog kojih može doći i do otpadanja fasade sa površine zida. Na kvadratnom metru fasadne površine sila koja se stvara zbog podpritiska može biti veća od 80 kg po kvadratnom metru. Naročito važnu ulogu ima sidrenje kod zemljotresnog opterećenja, gde sidra omogućavaju dodatno hvatanje fasadnog omotača u slučaju zemljotresa.
Potreba za dodatnim sidrenjem zavisi od težine fasadnog sistema, gde u slučaju lepljenja ploča od mineralne vune vršimo privremeno montažno pričvršćivanje, dok lepak ne očvrsne do te mere da može da preuzme težinu izolacionih fasadnih ploča. Dodatno pričvršćivanje prilikom lepljenja EPS ploča izvodimo na objektima čija visina prelazi 8 metara. Prilikom lepljenja izolacionih ploča od mineralne vune dodatno sidrimo, bez obzira na visinu objekta. Vršimo takozvano montažno pričvršćivanje već u fazi lepljenja. Sidrenje izolacionih lamela od mineralne vune vršimo u visini svake etaže, a u određenim slučajevima i svaki 5. red lamela. Kod dodatnog sidrenja uzimamo u obzir nacionalne tehničke propise i savjetujemo se sa projektantom, odnosno JUB-ovom tehničkom službom. Montažu sidara vršimo tek pošto se lepak osuši, to znači 2 do 3 dana posle lepljenja izolacionih ploča. Za dodatno pričvršćivanje koristimo 6 do 8 sidara koje rasporedimo na kvadratnom metru površine. Sidrenje možemo da vršimo sa jednim sidrom u sredini ploče i sa po jednim sidrom u svakom spoju izolacionih ploča. Sidrenje možemo da vršimo i tako što na svaku ploču postavimo po 3 sidra, gde razmak sidra od ivice ploče mora da bude minimalno 5 cm. Na uglovima objekta povećavamo broj sidara i koristimo minimalno 8 sidara po kvadratnom metru. Sidrenje obično vršimo sa plastičnim sidrima, a pre svega na visokim objektima koristimo i čelična sidra koja kombinujemo sa odgovarajuće oblikovanim plastičnim elementima, pri čemu je minimalni prečnik glave sidra kod EPS ploča i ploča od mineralne vune 60 mm. Za pričvršćivanje lamela od mineralne vune minimalni prečnik glave sidra je 140 mm. Ploče od mineralne vune prethodno izbušimo bez udarnog momenta, odnosno samo ih probodemo bez rotacije burgije. Dubinu bušenja povećamo za 20 mm s obzirom na dužinu sidara. Svako sidro posle montaže odmah proveravamo povlačenjem rukom kako bi se uverili da li je sidrenje bilo uspešno. Preporučujemo izvedbu produbljenih sidara pri čemu izbušene rupe pokrijemo komadićima izolacije. Na taj način sprečavamo nastanak lokalnih toplotnih gubitaka na lokaciji sidara. Poglavlje 9. Priprema pre nanošenja osnovnog maltera. Posle faze sidrenja i lepljenja izolacionih ploča krećemo sa obradom uglova i otvora za prozore i vrata. Najpre odsečemo suvišni materijal u spoljašnjim uglovima. Prilikom sečenja uglova moramo da budemo precizni kako bi postigli što je moguće ravnije i vertikalnije ivice. Ukoliko na objektu ne izvodimo dodatno sidrenje i za toplotnu izolaciju smo upotrebili EPS ploče, onda sve površine ošmirglamo mašinski ili ručno. Preporučujemo mašinsko šmirglanje sa istovremenim usisavanjem. Ako vršimo dodatno sidrenje, površine treba da ošmirglamo pre početka sidrenja izolacionih ploča. Prilikom obrade uglova prozorskih otvora najpre nalepimo PVC okapni profil na gornjoj, horizontalnoj špaleti prozora. Okapni profil zbog svog oblika sprečava curenje vode od fasadne površine prema prozoru. Vertikalne ivice prozorskih otvora ojačavamo sa PVC ili aluminijumskim ugaonim profilima sa mrežicom. Najpre na celoj površini gde lepimo ugaoni profil nanosimo malter za lepljenje i tek zatim utiskujemo ugaoni element i utapamo armirnu mrežicu. Izvođenje ugaonih elemenata preporučujemo na svim uglovima objekta, naročito na onim gde postoji mogućnost da dođe do mehaničkog oštećenja ugla. Prilikom korišćenja ugaonih elemenata treba da obratimo pažnju i na precizno izrađene ivice, što je važno kod izgleda finalnog proizvoda. Uglove svih fasadnih otvora i one u koje ugrađujemo razne instalacione i druge ormariće, dodatno dijagonalno armiramo sa komadima i ubizol mrežice veličine 30x50
odnosno 50 puta 50 cm. Dakle, ako izvedemo odgovarajuću obradu svih uglova objekta sa ugaonim profilima, okapnim profilima i mrežicom za dijagonalno armiranje pre izrade osnovnog maltera, takva fasada će bez problema biti otporna na sva opterećenja koja će nastupiti tokom korišćenja. Pre nego što počnemo sa nanošenjem osnovnog maltera, dobro je da objekat zaštitimo fasadnim zavesama. Zavese pružaju zaštitu objekta od vetra, padavina i od direktnog sunca i time od povećane temperature površina na koje nanosimo fasadne materijale. Osnovni malter stavljamo 2 do 3 dana posle lepljenja izolacionih ploča, odnosno posle ugradnje ugaonih elemenata. Smesu ugrađujemo ručno pomoću nazubljene čelične gleterice. Veoma je važno da nanošenje smese vršimo po celoj površini, gde ćemo nanositi armaturnu mrežicu, a nikako nije dozvoljeno nanošenje smese preko armaturne mrežice. Mrežicu utiskujemo u svež nanet sloj smese, najpre na vrhu gde vršimo tačkasto pričvršćivanje. Zatim je fiksiramo po vertikalnoj liniji, tačno u sredini i pričvrstimo i horizontalno levo i desno od vertikalne linije. Na ovaj način izbegavamo gužvanje armirne mrežice. Posle utiskivanja mrežice u smesu, ona ne sme da bude vidljiva na površini. Osnovni malter radimo što je moguće više u kontinuitetu, pri čemu je važno da imamo dovoljan broj radnika, odnosno bar jednog na svakoj etaži. Armirnu mrežicu spuštamo uvek sa gornje etaže prema donjim. Vertikalni preklop između mrežica moraju biti minimalno 10 cm. Mrežicu spuštamo i preko prozora i pošto se osnovni malter već blago osuši, naknadno je odsecamo. Sečemo je pod uglom 45 stepeni kako ne bi došlo do cepkanja odsečenog dela mrežice. Nanos smese možemo da vršimo i mašinskim nanošenjem, što radimo uglavnom na većim objektima. Bitno je da debljina donjeg sloja smese kod ploča od ekspandiranog polistirena iznosi otprilike 2 mm, a kod izrade osnovnog maltera na pločama od mineralne vune 3 do 4 mm. Mrežica za armiranje mora da bude pozicionirana u gornjoj trećini armirnog sloja kako bi u kombinaciji sa malterom za lepljenje bila sposobna da podnosi temperaturna ograničenja i na površini fasade. Jedan dan posle nanošenja prvog sloja maltera za lepljenje i utiskivanja armaturne mrežice, nanosimo i gornji sloj osnovnog maltera u debljini 1 mm, a kod obloga od mineralne vune i do 2 mm. Tako će ukupna debljina armirnog sloja na EPS pločama biti 3 mm, a kod izolacije od kamene vune, odnosno na lamelama, 5 mm. Sledi sušenje osnovnog maltera, što je u normalnim uslovima 3 do 7 dana. To je otprilike 1 mm na dan. U jesenjem i zimskom periodu imamo problem pada temperature tokom noći ispod nule, što nije dobro u fazi stvrdnjavanja cementnog veziva. I zato se preporučuje upotreba zaštitnih zavesa na objektu. Poglavlje 10. Osnovni premaz. Pripremu podloge za većinu dekorativnih maltera završavamo osnovnim premazom koji najkvalitetnije nanosimo pomoću molerskog valjka ili zidarske četke. Na taj način dobijamo podlogu koja ravnomerno upija, poboljšava se hvatanje, povećava se vodoodbojnost, vezuju se delići prašine i dobija se već obojena podloga, što je važno kad se radi zaribana struktura maltera. Podatke o tome koji osnovni premaz je najadekvatniji za određenu vrstu dekorativnog maltera i za konkretnu podlogu naći ćete u uputstvima na ambalaži maltera i u tehničkim listovima proizvoda. Na najčešćim podlogama, osnovnim malterima toplotno-izolacionih sistema i krečno-cementnim malterima, za pastozne maltere preporučujemo korišćenje univerzalnog osnovnog premaza Unigrund.
Inače možemo da koristimo i sa vodom razređeni Jubosil F za silikonske maltere, kao i Jubosil FX ili Jubosil GX za silikatne maltere. Kod akrilnih dekorativnih maltera kao osnovni premaz preporučujemo i sa vodom razređeni Acryl Color. Nijansa osnovnog premaza treba da bude što bliža nijansi dekorativnog maltera. U pogledu uslova rada prilikom ugradnje najzahtevniji su silikatni i mineralni dekorativni malteri, naročito nijansirani koji su osetljivi naročito na dugotrajno sušenje na niskim temperaturama i visokoj relativnoj vlažnosti vazduha. Takođe, kod silikatnih maltera posebnu pažnju treba nameniti podlozi koja mora da bude dovoljno suva kako ne bi došlo do fleka na površini fasade. Ako dekorativne maltere ugrađujemo na fasadne površine, njih od sunca i vetra treba da zaštitimo pomoću zavesa, a u slučaju kiše, magle ili jakog vetra prekidamo sa ugradnjom. Na snimku vidimo kakav uticaj na temperaturu podloge ima sama boja podloge, odnosno da li je površina podloge na kojoj radimo direktno izložena suncu ili je u hladovini, odnosno zaštićena zaštitnom fasadnom zavesom. Dekorativne maltere zato uvek nanosimo na zaklonjenim površinama, u slučaju da ne koristimo zaštitne zavese. Ugradnja dekorativnih maltera na velike, naročito visoke površine jeste zahtevan posao koji ćemo znatno olakšati deljenjem takvih površina na manje. Deljenje fasadne površine sa linijama na taj način omogućava obradu pojedinačnih delova fasade nezavisno jedan od drugog. Fasadne površine međusobno odvajamo žljebovima, obrubima za malter, ukrasnim vencima i letvama, čime izbegavamo često neestetske spojeve nanosa maltera u visini etaža, a na taj način izbegavamo i obično neprijatne i previše vidljive greške u neravninama koje i kod nadprosečno preciznog rada na velikim površinama ne mogu da se izbegnu u potpunosti. Glatke trake ili ukrasne letve i obrubi često pomažu i kod obrade ugaonih i špaletnih ivica i kod obrade uglova, naročito ako površine obrađujemo sa veoma grubo strukturisanim malterima, kod kojih izrada oštrih ivica tehnički skoro nije moguća, ili ti delovi nisu pristupačni za alate pomoću kojih površinu maltera obrađujemo i strukturiramo. Poglavlje 11. Priprema dekorativnog maltera za ugradnju. Nijansiranje do željenih nijansi u većini slučajeva vršimo na stanicama za mešanje kod prodavaca ili u fabrici ako se radi o većim količinama. Prednost stanica za mešanje u Umix centrima širom Evrope je pre svega fleksibilnost u smislu brze isporuke nijansiranih maltera i ponuda nijansi u izuzetno širokom spektru, jer omogućava nijansiranje po jub karti boja, kao i po drugim kartama boja, praktično po želji kupca. Naravno u skladu sa ograničenjima koje ima određeni malter s obzirom na vrstu veziva. Pošto malter izvadimo iz uređaja za mešanje i pigmentna pasta je dobro umućena u malter, uzimamo testni otisak i unosimo ga u dnevnik nijansiranja, kako bi se uverili da malteri svih kanti imaju jednaku nijansu i kako bi proverili usklađenost maltera sa predviđenom nijansom po karti boja. U slučajevima kad nam je za završnu zidnu površinu potrebno više od jedne kante maltera, na odgovarajući način ga izjednačavamo. Smesu pre upotrebe dobro promešamo pomoću električnog mešača
a ukoliko je potrebno, ali samo u izuzetnim slučajevima u skladu sa uputstvima na ambalaži, odgovarajuće ga razređujemo. Silikatne obavezno sa silikatnim osnovnim premazom U-Bosil GX, a akrilne i silikonske sa vodom. Obavezno proveravamo nijansu, a zatim malter egalizujemo kako bi otklonili i minimalne, možda naoko neprimetne razlike između pojedinačnih kanti. U dovoljno velikoj posudi najpre izmešamo sadržaj bar 4 kante. Izjednačavanje belih maltera iste proizvodne šarže, odnosno istog datuma proizvodnje koje nismo razređivali, nije potrebno. Kod mešanja pastoznih smesa ne preterujemo. Sa mešanjem prestajemo kad postanu homogene. Kad četvrtinu tako pripremljene mase potrošimo, u posudu za izjednačavanje istresemo sadržaj sledeće kante i sa preostalom smesom u posudi ga dobro izmešamo. Takav postupak nastavljamo dok ne završimo ceo zid ili objekat. Bilo kakvo popravljanje smese tokom ugradnje, dodavanje sredstava za nijansiranje, razređivanje i slično nije dozvoljeno. Smesu zaribanog maltera nanosimo ručno pomoću nerđajućeg čeličnog alata za zaribavanje ili mašinskim nanošenjem u debljini koja je jednaka prečniku najdebljeg peščanog zrna. Ugao između zidne površine i alata za zaribavanje ili lopatice treba da bude što manji, a ni u kom slučaju ne treba da pređe 15 stepeni. Nekoliko minuta posle nanošenja optimalno vreme određujemo s obzirom na upijanje podloge i mikroklimatske prilike. Površinu maltera zaribamo pomoću tvrdog plastičnog alata za zaribavanje, tako da strukturna peščana zrna pomoću tog alata kotrljamo po zidnoj podlozi kako bi nanos imao što ravnomerniju teksturu. Zaribavamo vodoravno, vertikalno ili kružno, prema potrebi grudvice koje štrče iz površine maltera na kraju, nekoliko minuta posle zaribavanja, utiskujemo u njega tako da površinu blago izravnamo sa čistim, neređajućim čeličnim alatom za zaribavanje. Širina radnog polja treba da bude najviše 150, a visina ne više od 200 do 240 cm. Za ručni nanos zaglađenog maltera potreban nam je neređajući čelični alat za zaglađivanje i neređajuća molerska lopatica, a kod nanošenja na manje površine 2 molerske lopatice. Malter što ravnomernije raspoređujemo po površini koju obrađujemo. Debljina nanosa treba da bude otprilike 1,5 veća od prečnika najvećeg zrna u smesi. Ugao između zidne površine i alata za zaglađivanje ili lopatice treba da bude što manji, a ni u kom slučaju ne treba da pređe 15 stepeni. Suvišni materijal skidamo pomoću neređajuće čelične gleterice. Pritom debljinu nanosa po osećaju smanjujemo na otprilike 1,3 veličine prečnika najvećeg zrna smese. Suvišni malter ne bacamo, umešamo ga u još neupotrebljeni i ugradimo u sledeće radno polje. Odmah posle nanošenja površinu maltera zagladimo pomoću tvrdog plastičnog alata za zaglađivanje. Gladimo kružnim potezima dok ne postignemo ravnomernu zrnastu strukturu. Prilikom zaglađivanja zrna u nanetom sloju treba samo malo da se pomeraju, a potiskivanje smese u formi talasa ispred alata nije dozvoljeno. Nastanak takvog talasa u većini slučajeva možemo da pripišemo prevelikoj debljini nanosa ili loše pripremljenoj, odnosno nedovoljno ravnoj podlozi. Sve vrste dekorativnih maltera možemo da nanosimo i mašinski. Mašinsko nanošenje vršimo pre svega na velikim objektima, gde se takav posao radi brže. Zato možemo da uštedimo puno vremena prilikom samog rada, što posledično znači smanjenje troškova izvođača. Posao mora da se odvija što brže, bez prekida od jednog do drugog kraja zida. Na zidne površine koje se prostiru preko više etaža, malter ugrađujemo istovremeno u svim etažama. Sa nanošenjem počinjemo na najvišoj etaži, a na donjim etažama radimo stepenasto zamaknuto. Širina radnog polja treba da bude najviše 150, a visina ne više od 200 do 240 cm. Prilikom ugradnje dekorativnih maltera na fasadnim površinama držimo se pravila da uvek počinjemo sa nanošenjem na površinama koje su više, kako ne bi uprljali malter u donjem radnom polju. Takođe uvek najpre obrađujemo površine špaleta prozorskih otvora i tek zatim obrađujemo veću fasadnu površinu.
Veoma je važno da površine prozora, vrata, prozorskih polica i slično dobro zaštitimo, da posle završetka fasaderskih radova nemamo dodatnog posla sa čišćenjem objekta. To naročito važi za rad sa materijalima na silikatnoj osnovi, gde dolazi do hemijskog vezivanja za površinu. Zato takve fleke obično vrlo teško uklanjamo. Poglavlje 12. Kulirplast. Prilikom obrade podzidka fasade sokle možemo da upotrebimo kulirplast. Sa njim postižemo izuzetan estetski izgled i odgovarajuću vodoodbojnost sokle koja je najteže na uticaju meteorske vode. Dobro izmešanu smesu pomoću alata što ravnomernije rasporedimo po površini koju obrađujemo. Za ručno nanošenje potrebni su nam neređajuća čelična gleterica i neređajuća molerska lopatica. Način nanošenja kulirplasta sličan je kao i kod ostalih dekorativnih maltera. Debljina nanosa zavisi od granulacije smese i treba da bude malo veća od prečnika najvećeg peščanog zrna. Suvišni materijal skidamo pomoću neređajuće čelične gleterice. Pritom debljinu nanosa po osećaju donekle smanjujemo i nanos izravnavamo i zaglađujemo tako da među peščanim zrnima nema praznih mesta. Nagib alata na podlogu je kod skidanja obično nešto veći nego kod ručnog nanošenja, ali nikako veći od 30 stepeni. Dakle, ako na kraju želimo kvalitetan proizvod koji će svoju funkciju obavljati trajno, neophodno je da se pridržavamo svih tehničkih uputstava za ugradnju određenih komponenti u fasadnom sistemu. U filmu su prikazane samo neke mogućnosti aplikacije, ali mi nudimo rešenja za različite fasadne sisteme koji se razlikuju po vrsti izolacionih ploča, završnih maltera, fasadnih boja, lepkova, debeloslojnih masa za izravnavanje, visokoelastičnih armirnih slojeva na disperzionoj bazi i slično. Zato uvek možete da se obratite JUB-ovoj tehničkoj službi i sa zadovoljstvom ćemo vam pomoći da se pronađe odgovarajuće rešenje za vas. JUB, preduzeće sa tradicijom.